Nema 7 dana, 15, nego istovremeno skidanje vlade. Nema uništavanja, nema upropaštavanja i svađe sa policijom. Oni su dio naroda, oni su dio nas. Oni rade svoj posao, isto kao što bismo i mi radili svoj da ga imamo. Trebamo ostati dovoljno mudri, dovoljno hrabri i ne raditi nikakvo zlo po gradu. Idemo na most, idemo blokirati ceste, a ne stajati ispred zgrade. Tako je! Za destrukcijom i uništavanjem nemamo za to potrebu. Imamo masu koja garantuje da ćemo odraditi sve ono što tražimo. Ukidanje dodatnih finansiranja poslanika i zaposlenika u organima uprave na osnovu raznih komisija. Gospodo, ako ćete u komisije, onda ćete to volonterski. Ukidanje plata i ostalih privilegija nakon isteka mandata. Mi smo razgovarali sa šefom kabineta premijera kantona i on je iskoordinirao taj sastanak koji, kažem, najavljen je za ponedjeljak u 10 sati. Do tad vjerujem, kažem, da će masa se uspjeti zadovoljiti sa takvom vrstom informacije i da će po završetku tog sastanka, kažem, biti mnogo bolja situacija svugdje. I u Bihaću i u Bosni i Hercegovini. Je li formirana radna grupa koja će voditi proteste, učestvovati u organizaciji ili je to već u planu? Jedan dio je uspjelo iskoordinirati se s tim što je sutra za podne najavljen sastanak boračkih organizacija, to jest konferencija za štampu boračkih organizacija i on će se priključiti tom tijelu organizacionalnom i vjerujem da ćemo na taj način dobiti kvalitetniju i ekipu za pregovore i za pojednostavljivanje i dobijanje što bržeg rješenja trenutačne situacije. Protesti se nastavljaju i sutra? To ćemo još iskoordinirati da vidimo, to ćemo još iskoordinirati da vidimo i na koji način, ima li opcija, pošto je sutra ne radi dan nedjelja, nijedna od institucija ne radi, vjerujem da bi bilo možda pametnije i inteligentnije da sačekamo taj ponedjeljak, jer nije daleko i da sačekamo tih 10 sati.